حمد ji Xuda re be, salat û selam li ser Resûlê Xuda bin. Gelî xuşk û birayê Musulman, Xudayê Teala di Qur'ana Kerîm de di ayetke wiha dibe. Dibe însan nêzîkî hesab dibin. Yani malûm roja got em bimirin, em wefat bikin, em ê bên kişandin hesab. û dibe hal bike însan ji xefleta xwe ji bo got hayê wan ji hesab tuneyê, ji bo got lê duşinmîş nabin, ji heqîqetê berê xwe dizîvirînin. Heqîqet çi gelî xuşk û birayê Musulman? Em bixwazin, em nexwazin, em ê rokê ji vê dunyahanê herin û çi tiştê got me kiriye em ê bên kişandin ji bo wî hesab. Ji ber wê yekê gerek em ji vê heqîqeta hanê berê xwe nezîvirînin, gerek ji bo wî hesabê hanê em haziriyê bikin. Resûlê Xuda di hedîsê xwe de wiha dibêje. Dibe di dunyayê bibin wekî sankî xerîb ya jî bibin yekî rêwî, yani yekî got rê re dere. Malûm mana vê hedîsa hanê yani çawa îsankî xerîb gelî xuşk û birayê Musulman, niha însankî got dere bajarkî li wî bajarî xerîb be, esil meqsedek wî heyî wê dera jê re necê sekineyê, wê ji xwe re bişuxile, tişna top bike were esil memleketê xwe. Esil cê me jî gelî xuşk û birayê Musulman cennet e. Çilkî ilk însan, bavê me Adem û diya me Hewa, Xudayê Teala ew di cennetê de xweliqandine. Ev li dunyahanê em xerîbin. Wek însanê xerîb gerek em dawranmiş bibin, bîçawa însanê xerîb nikare teadêl kesî bike, nikare zulmê li kesî bike, gerek em jî wek însankî xerîb dawranmış bibin û em zanibin esil ev dunya ne cê me ye, em zanibin esil cê me cennet e. Ya jî wek însankî rêwî, yani însankî got vir rêkê derre bêçawa meqsedek dayî ber xwe nikare bêwelek hêleka vê rêya hanê çixwa xweş e ez ê li vê dera bisekinim, dibe goşxwer normal îstirahetkê bike lê gerek rabe rêya xwe dewam bike. Malûm e gelî xuşk û birayê Musulman ji bo got em herin axîretê em hatine dunyayê. Yani dunya otogara axîretê ye. Dunya duraxa axîretê ye. Malûm e em ê ji bo herin axîretê li vê dunyahanê çi tiştê got me kiriye, çi emelê got me kiriye, em ê li vî emelê xwe sarên û vî emelê xwe em ê bi xwe re têxin qebrê û îlk mala axîretê ewilî û ji wir em ê herin roja qiyametê ber hesab. Eger got tiştê got me kiribe qenc bi, baş bi, em di rêya Xuda, di rêya Resûlê Xuda de meşiya bin, malûm e cê duraxa me yî axîretê got me lê bisekinin cennet. Nesta'îzu billah, eger tiştê got me kiribe ne baş be, em di rêya Xuda de ne meşiya bin. Li vê dera sadece tiştê got nefsa me ji me re gotibe me li gor nefsa xwe hereket kiribe, durax nesta'îzu billah cehennem e. Xudayê Teala me we tev de jê muhafeze bike. Gelî xuşk û birayê Musulman, malûm ê wey jî heyata me wek ava got diherike. Yani ava diherike çawa got nasekine, heyata me jî bi wî şiklî derbas dibe. Malûm e heyat yani bi ezanê dest pê dike, malûm wexda got zarok Xwedê dide, te dît guhî wî rastê de em ezan didin û di ê çepê de em qamet dikin. İşte heyat bi wê ezana hanê dest pê dike û bi selakê xelas dibe. Yani wexdê got însan jî te dî wefat dike, sela wî dixwînin ya, işte heyat bi ezanê dest pê dike, bi selayê xelas dibe gelî xuşk û birayê Musulman. Umr wek pelê darê got çawa ewilî şîn dibe û dûr wî pelêhanê zer dibe û dûr ji darê dikeve du weş gelî xuşk û birayê Musulman. Malûm ev dunya wek darê ye. Em însan wek pelê vê darahanê ne. Çaxak Xudayê Teala her yek ji me jêr wextek daniye. Çaxak got wextê me tê ji vê dara dunyayê, ev dara hesretê em dikevin kî derê?
إلك مالا آخرته عولي أم كمن قبره وجور أمي هرن دراغا صوني إن شاء الله دراغا موتوا جنة به. قال لي خشكو براي مسلمان بدوغم يعني وغدا چوا إنسانك جديا خوا دوغميش دبه زاروك جوان چه دبه بأو كيفا هاني چوا حقيقته أو حزنا مرنيجي حقيقته. يعني بچوا إنسانك چوا دوغميش دبه أويا مثلا حقيقتك أم جزان وا دوغميش بيه گرك أم جش آرتق فهم بكن أم جش باور بكن گومرنجي حقيقتك او چقوا إنساني گو خدای تعالى أو خلقاندنه خدای تعالى جوار سراك بر لمش كريه هر كاس لگوری خدای تعالى عمري وي بلي كريه اف هر نفسا گو امددنو دستينن منيزيكي بال و روجا گوه روجا مي سوني يعني او وقت مي گوه خلاص ببه منيزيكي و روجا هاني دكه اف روجه گو ام درباز دكن اف مهي گو ام درباز دكن اف سالي گو ام درباز دكن لبي مدمينن قال لي خشكو براي مسلمان يعني چقا مالي ما هبجي دو جو عمري ما چو ام بين امي بدن جارد دو بينن تيخن سر عمري خوا ام نكارن دو بينن يعني لبي مدمينه درباس دبه هر پلكي تقويمي گو ام جي دكن اصل جسرمياني عمري ما در يعني هر دشما گو در جارد حتى دشما گو بي ج عمري ما در قال خشكو براي مسلمان خداي تعالى دو قرآن كريم ده آياتك دبي روجا قيامته هونه بين سوال كرن جو نعمته قوم دابوه بلي قال لي خشكو براي مسلمان اف عمري قو خداي تعالى امانتي مكريه او عمري قوير داير لي ام تمام دنيا بدن ام نكارن روكي جي جيري جارد وگرينن حساب كي في عمري هاني هي قال لي خشكو براي مسلمان رجاء قيامته همي جي بين سوال كرن اف نفسي قو ام ددنو دستينن اف صحتا قو ام تيد قال لي خشكو براي مسلمان اف نعمتي دنيا قو ام دناف دنه هر كي آيري سؤالاوان هي قال لي خشكو براي مسلمان شقا تشتيقو ام دكن معلوم خداي تعالى دو قرآن كريم دا آيات دبي تشتغاليا قو هم دكن رقيب او عتيد دو ملائكتي لسر بيوا قشي قيد دكن دكهف دفترا عملي ما قال لي خشكو براي مسلمان روجا قيامتي و خدای تعالی ترازیک ور دینه ترازیک هیچ شاش نابه تام و درخ ترازیک ور اشتب و ترازیک ور حتى بقاسي مسقال ذره خير بجي دوزنه او شر بجي دوزنه قال لي خشكو براي مسلمان شاهدني ور و شهادتي لسر ما بدن شاهدني قوتام براستي قال لي خشكو براي مسلمان وقو ما قو بقاسي مختار ذره ما خيرجي كربه ما شرجي كربه اشتا خداي تعالى دبي وي روجهاني ظلم لكسي ناي كرن كي تشك كربه وي حقيوي بيدان يعني معناه ظلم لكسي ناي كرن نكس زيده عذابي وي چيدبه چه حق كربه اگر چه قاسي درا خراب دمشيا ويل غورورا عذاب بينه او خير كربه قارشلغيا و خيرهاني جي و خداي تعالى و خيراوي تابيغو قبول ببه و مكافاتاوي ونداناك و بده قال لي خشكو براي مسلمان جعمري ما فاي صالك ددر باسبو معلومة اف صالك جوي سرمياني ديرلي او سرمياني عمري ما صالك جي در باسبو بلكي كيفامتي اما او سرمياني قو تفدي دنيا اي مبجي ام بين امي بدن في صالات جارد جيدي بين تيخن سر عمري خواه نممكنه يبكي وقتي قو بري ام بين كشاندن حساب قالك امش خو بكشين الحساب قال لي خشكو براي مسلمان
بری گو عمل ما تیک هف او ترازیا گو بقاسی مسقال ذره خیره جی و گناه جی دوازنین گرک وی عملی ام ده چاوه خوار در باز کن که گلو تیک هف ترازیه اف عمل ما وی هیلا خیرا گرام بی یان هیلا گناه گرام بی. گلی خوشکو برای مسلمان وقتی گو ام زانبن راست گرک ام جو دنیا خور بشغلن اما وقت آرتق وقتی گو ام گرک زانبن ساده جا گرک ام جو دنیا را نشغلن چرکی ام ابدی لوی دنیا هانی نامینن ما پیشیه جید گو اف دنیا دوراغا آخیرتیه وقتی گرک دهیده ام اسراف نکن ام خوش اسراف قد بکن وقتی گو آرتق بنجلغی گرک ام خوش قد بکن وقتی اف سنرسز یعنی بی حساب اف تکتما گو ام دکن اف آلش ویرش هاتشتی گو نلازم ام دکرن لگوری هوا نفسا خوا گو ام حرکت دکن وقتی گو ام خوشوان تشتا قد بکن آرتق وقتی گو آرتق ام درین سر ریا راست گو دفاتحه دم دخوینن ام بین یا ربی اهدینا الصراط المستقیم یا ربی تو ما هدایت بکی جریا راست ره اشتا وقت بس وقتی گو ام خطیخن ریا راست وقتی گو ام بری خوا بدن راستیه وقتی گو ام دسته خوا دینن سر وجدان خوا گلو کاوان انتشتی گو ام دکن اگر هنکا بما بکرا و وجدان مرحت با نرحت با گلو ام جبو چه هاتن دنیای وقت او وقت هانیه وقتی گو ام عینا حقیقته دل خواه بنرن یعنی ساده جنک او تذي هركس ام شخور العينيه دنرن ام بين هري اي حقلي ازم يشتاو عينا نعينا حقته ام دعينا حقته الخوا بنرن وام ارتق عيبه خو بينن برچاوي خو ام كيماسيه خو بينن برچاوي خو ام جعيبه دلو دوري خو دفجه بردن قال خشكو براي مسلمان ورحاصل وقتي قوام حياته خو لغور قرآن كريم والغور سنتها رسول خدا ام بر دوام بكن قال لي خشكو براي مسلمان قال لي خشكو براي مسلمان قالك ام تفزانبن دنيا جي امتحاني وقالك ام تفزانبن تكرارا حياتي تنية يعني بشتيك قوام جفي دنيا هاني چون ارتق امكان كي مي قوام بين مي غيري وقرن دنيا نممكن خداي تعالى دقرانا كريم ده بيجه يعني ام نما كارن وقرن ويدري نورمال دا انا لمالي وغدا ام درن جينا ام تشكي خوش بير دكن ام جار دكارن غيري وقرن ورن راهي نوي تشتي خواه لي باش قرك ام قهي خو بدن آيتا كريمة ام بدن سنة رسول خدا لفي دنيا تشتيج مر لازم جان هذا بيشيا خو قرك ام بشينن شركي قو ام تشش بير بكن ام نما كارن وقرن قالي خشكو براي مسلمان بري قو خداي تعالى متيخ حساب بيشيجي قو مقو قرك ام خو بكشينن حساب قالي خشكو براي مسلمان شركي او روجا هاني روج وري خداي تعالى القرآن كريم ده دبي ازي مهري لسر دبي وخم ووي دستي و بشتغله ووي نجي وجي شهادتي بدل السروة بأفتشتي قو مكرن قلي خشكو براي مسلمان قركم زانبن رب العالمين جشهد مارا ما بيتر نيزيك تري مي قلي خشكو براي مسلمان چتشتي قو امدكن خدا بير زانه جبرويه كي چقاتشتي حرام چقاتشتي قو خدا جي نرازي چقاتشتي قو نفيدا دنيا ما او فيدا آخرتا ما تيد هي قرك آرتق دهيد باس ام تركا وان تشتي هاني بكن قال لي خشكو براي مسلمان ام نفس اخوا بكشين حساب ام بين فاي سالك جعمري ما درواس بو
یا ربی وی سالا گو درباس بو تشتی گو جبوتا مکرن تجمر قبول بکی تشتی گو به امریات مکری یا ربی القاشوات تشتانی هانه ما توبه یا ربی تجوی بحر رحمه خواه تما محروم نکی یا ربی تمجدوی رحمه هانه داکی قالوا خشكو براي مسلمان ذي حديثاجي أمي بيجن أمي خلاص كن قال لي خشكو براي مسلمان معلومة وتواي رسول خدا دبي حديثا خود دبي إنسان رجا قيامته حتى جوان تشتاني هاني ني سوال كرن نجي خو نكاره باللقينه يك جوان ويش أمي بين سوال كرن وي خدا بيتفي عمري خو هر كس الجور خو إيه 15 سال کرد گور 15 سالاوی به تفی 15 سال خود کرد درباس کرد ایک 20 سال ایک 5 سال ایک 8 سال ورک حاصل هر که چقواس مکرب و به وا سال خود تذکر درباس کرد گلو مدریا خدا درباس کرد یا ملبر او پروگرام او تشته او موزیک گو خدا و رسول خدا جن رازی ما او عمر وی وقتا مد ورد درباس کرد گلی خوشکو برای مسلمان آدوی به سوال کرن و به تگنجیتیا خو د کرد درباس کرد گلی خوشکو برای مسلمان معلومه گنجیتی تشکی پرده یرلیه گو پشتی چوب افتر به دست مره ناکبه یعنی انا انسان کی گو یخکار به تفده ماله خو بده بزی گنجیتیا خو وگرینم نکان وگرینه گلی خوشکو برای مسلمان جبر وی که رسول خدا دبی یک جوان انسان گو روزا قیامت دبن سیا عرش خدا ده او گنج گو گنجیتیا خو در خدا ده یپرام مشتکه جبر وی که گلی برای می گنج قیمت گنجیتیا خو زانبن هونه چوا زانبن قیمت گنجیتیا خو گوچاغا کندریا خدا درباس کن لگور امر خدا هم بردوام بکن و گنجیتیا و هونه د جنت ارتق و گنج بمینن ابدی آدی تری مال امی بین سوال کرن و به او مال هانی هر که مالی چی قاسبه او مال هانی تشکوانی او تدکد خرج کر جبروی که ام تو حتی گوام کاربن سری سبی گوام درکتنم هرن ایش المال گوام ده شغلن برا 10 قروش به اما 10 قروش بحلالي بن قال لي خشكو براي مسلمان شركي را قيامته اميجي بين سوال كره آدي تري قال لي خشكو براي مسلمان ويبب اف علمي خوا بفي زانبونا خوا تعمل كر ان تعمل نكر يعني امزانن قو نميش فرز تبي عمل كر نكر تنميجا خوا كر تنكر امزانن خوارنا مال حرام آقره وبي تبي عمل كر تخوش حرامي محافظة كر تنكر جبرويه كي قال لي خشكو براي مسلمان اف صالحاني جعمري ما درباس دبه وقو مقو لقارشي تشتيقو ما بأمريا خدا كرنا ام بين يا ربي ام بوشمانن تما عفو بك يا ربي وتشتشتي قو ما كرني يا ربي جبوته يا ربي اگر قو كي ماسيتي ذهب يا ربي تجمر قبول بك يا ربي خداي تعالى عمري وي ماي و ایمه توا جعمري درباس بوي دها خوشتر بك دها تشتي قنج بك النسيبه ما دها تشتي باش بك النسيبه ما وتوا وعمر كي دريش وبخير خداي تعالى بك نسيبه ما وتوا خداي تعالى بك نسيب جو ام تفده لبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم هرن جنتي او جي جو ابدي امي تيذ جينج بمينن جي نعمتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.